Twaha ikaze kuri Buzima Toka Sport ubuzima kabisa ewana amakuru y'imikino agezweho cyane. Ikipe ya AS Kigali kabisa, ikipe yatomboye muri CAF Confederation Cup ndetse na tombora yose ya CAF Confederation Cup na CAF Champions League. Aha tukubwira abayobozi bashya bo muri APR FC bose ko bimeze cyane kabisa, nako tunakubwira ewana Manzi Thierry kabisa warashe imbogo, umukinnyi w'umuhanga cyane wamuvuzeho muri gende mu Mavubi, cyangwa se no kuri subscribe, share na comment w'agaciro umaze gukora subscribe. Rero CAF ewana Confederation Cup ya Kigali yatomboye ikipe irusha izindi bikombe kabisa. Rero tugiye kuguha amateka ya kipe kabisa n'ibihe byayo kabisa. Ikipe ya AS Kigali rero ihagarariye u Rwanda mu irushanwa rihuza amakipe atwaye ibikombe by'ibihugu iwayo CAF Confederation Cup. Yamenye ikipe bizahura mu ijonjora rya gatatu ry'iri rushanwa. Mu ijonjora rero rya mbere ry'iri rushanwa rero AS Kigali yari yasezera Europa United muri Botswana ku giterane cy'ibitego 2-2, ariko AS Kigali bakorwa n'igitego yatsindiye hanze. Rero umukino ubanza rero wabereye rero muri Botswana warangiye Europa United itsinze AS Kigali ibitego 2-1. rero mu gihe AS Kigali yo yaje kurangira 2-2 Kigali, igitego kimwe rero kizakugira. Rero mu ijonjora rya gatatu rero CAF Confederation Cup AS Kigali izakina na Club Sportif Sfaxien muri gihugu cya Tunisia, nk'uko byavuye mu bisubizo bya tombora yabereye ku cyicaro gikuru cya CAF gerereye Cairo mu Misiri kabisa. Sfaxien yashinzwe mu mwaka wa 1928, ni imwe mu makipe akomeye muri Afurika kuko izwiho guhangana cyane n'amakipe yo mu bihugu bya Misiri, Algeria na Maroc bafite ijambo rikomeye ku mupira wa Afurika kabisa. Iyi kipe itozwa na Anis Bouidjibene kabisa yakira kuri stade ya Thiago Mohamed ifite imyanya 11 kabisa, hasi ibikombe 8 byatwaye cyane ikomeye cyane zaba yica umuntu. Niko mu mikino nyafurika rero Sfaxien ifite igiterane cy'ibikombe 4 birimo 3 bya CAF Confederation Cup na 7 na 2008 na 2013 ndetse n'igikombe kimwe cya CAF Cup atwaye mu mwaka wa 1998. Hari kandi ibikombe 2 bihuza amakipe abaye ya mbere mu bihugu by'Abarabu kabisa, ndetse n'igikombe gihuza amaklabu yitwaye neza cyane kabisa. Rero uko rero tombora yagenze rero Toto CAF Confederation Cup kabisa, Enyimba FC muri Nigeria izakinana kabisa na Biomofente Celtic Rivers kabisa United, ni nako FC Platinum muri Zimbabwe yatomboye AS Giraffe Senegal, Raja Casablanca muri Maroc tomboye kabisa US Monastirien kabisa muri Tunisia, Gor Mahia muri Kenya tomboye Napsa Star kabisa muri Zambia, Asante Kotoko muri Ghana tombora Tifiane kabisa muri Algeria, nako AS Sonidep muri Niger na Carton Sport muri Cameroon, Stade Maria muri Mali tombora Jesedo Kabire Algeria, ni nako Joanega Galaxy yo muri Botswana na tomboye rero Orlando Pirates yo muri South Africa kabisa. Ako mu yandi makipe rero CD de Gosto muri Angola tomboye na Mongo kabisa. Sfaxien muri Tunisia tomboye Kigali twababwiye, nako na Qatar AFC muri Zambia tomboye TSS muri Maroc n'izindi zose. Nako muri CAF Champions League nabyo byari bikomeye cyane kabisa, muri tsinda A cyangwa se groupe A, Al Ahly yo muri Algeria yo muri Egypt kabisa, AS Vita Club yo muri Congo, Simba Sport Club yo muri Tanzania kabisa na El Merreikh yo muri Sudan. Itsinda rirakomeye cyane kabisa. Itsinda BTP Mazembe muri Congo kabisa, DRC Congo, Mamelodi Sundowns South Africa, RRR muri Sudan na CR Belouizdad kabisa. Ikipe yatsinze ibitego byinshi yatsinze kabisa, ibitego 6. rero Gor Mahia yakinnye na APR, Wydad Casablanca muri Maroc kabisa. Mu itsinda C Horoya yo muri Guinea, Petro Atletico muri Angola, Kaizer Chiefs muri South Africa. Itsinda D Groupe D Esperance muri Tunisia, Zamalek muri Djibouti, yose maje muri Algeria, Twenge F kabisa muri Senegal. Rero uko amakipe rero azakina rero, match ya mbere za ku itariki 12 na 13 z'ukwa 2 2021, match ya kabiri za ku itariki 23 z'ukwa 2 2021, match ya gatatu za ku itariki 5 na 6
z'ukwa gatatu 2021. Noneho match ya kane ku munsi wa kane izaba kuri match ya 16 z'ukwa kane z'ukwa gatatu 2021. Match ya gatanu izaba n'iya kabiri n'iya gatanu ku itariki 4 z'ukwa mbere rero, ku match zakurikiza ku itariki 6 rero z'ukwa kane rero. APR yasize abayobozi bashya rero kabisa bazajya bayiyobora neza cyane. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 8 Mutarama 2020 hatangajwe impinduka mu buyobozi bwa APR, aho bamwe mu bari bamaze igihe kirekire muri ikipe basimbujwe. Ikipe y'Ingabo rero izwiho kugira amabanga akomeye mu mikorere y'ubuyobozi bwayo yavuzweho impinduka z'ubuyobozi rero mu ntangiriro za Kanama 2020, aho byavugaga ko Mubaraka Muganga yari yagizwe umuyobozi mukuru ariko APR ihakana aya makuru. Icyo gihe rero umuvugizi wa APR Kazungu Claver yabwiye Isimbi ko aya makuru atari yo gusa, agatekereza ko iyi nkuru yazanywe no kuba Lieutenant General Musemakweli wari umuyobozi mukuru yarabarizwaga mu ntara y'Iburengerazuba, bigatuma Major General Mubaraka Muganga agaragara cyane mu bikorwa bya APR. Kuri ubu rero bwemejwe ko Major General Mubaraka Muganga yabaye umuyobozi mukuru w'iki kipe, asimbuye Lieutenant General Jacques Musemakweli wari perezida rero wa APR guhera muri 2013. Ubuyobozi bwa APR bwatangaje kandi ko abandi bayobozi bashya barimo Brigadier General Filimo Bayingana wagizwe umuyobozi wungirije muri ikipe, umunyamabanga mukuru ugizwe na Masabo Michael asimbuye Colonel Sekaramba Sylvestre, mu gihe umubitsi ari Lieutenant Colonel Rutebuka kabisa. Undi mwanya wahinduriwe umuyobozi ni uwushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe Team Manager, asimbuye Capitaine kabisa Alias. Major General Mubaraka Muganga wagizwe umuyobozi wa APR amaze imyaka irenga 13 ari mu buyobozi bwayo rero, ndetse niwe ukunda kugaragara mu bikorwa byinshi by'ikipe, haba kuyobora inama, kwitabira imikino yayo ndetse no kuba hafi y'abakinnyi umunsi ku wundi kabisa. Rero iyo ni ikipe ya APR kabisa. Tukomeze rero no muri Simba rero muri Tanzania rero, ikipe ya Simba Sport Club rero muri igihugu cya Tanzania ikomeje kuganira n'abatoza atandukanye, n'uko mu ijuru ryakeye atandukanye n'uwari umutoza wayo mukuru Steven Vandenberg kabisa. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 7 Mutarama 2020 nibwo umutoza mu makuru atangiye gukwirakwira abantu bose mu Bubiligi rero Steven Brick ko yaba yagiye kabisa. Makuru akomeje kuvuga muri Tanzania nuko umutoza w'umunyarwanda Gatera Alphonse rero ari umwe mu bashobora kuvamo uzaba akazi kuba umutoza mukuru w'ikipe ya Simba Sport Club kabisa. Byitezwe ko ku cyumweru gitaha azaba yamaze kuboneka kabisa. Kuri ubu rero Gatera Alphonse ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho atuye n'umuryango we, akaba ari umwe mu batoza benshi bari muri biganiro n'ikipe ya Simba Sport Club kabisa. Gatera Alphonse akinnye umupira nka myugariro mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda mu makipe nka Rayon Sport na APR. Ku bijyanye no gutoza yatangiriye ari umutoza wungirije muri Police FC, yatozwaga na Iwana kabisa. Rero uwahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Desire Mbonabucya yanenze bikomeye cyane Manzi Thierry uburyo yitwaye mu mukino wa gishuti w'Amavubi yakinnye rero na Congo Brazzaville rero kabisa. Kuri uyu wa kane rero no bakinaga rero ku rukuta rwe rero rwa Facebook, mu butumwa rero bwanyuze ku rubuga rwa Facebook rero Desire Mbonabucya yanenze bikomeye Manzi Thierry, aho yagize ati mu by'ukuri uyu mukinnyi rero Manzi Thierry yafashwe n'ibiki kugira ngo ashake gukinisha umutwe mu byatsi, aho yagakinishaga rero amaguru, aho yagakinishije amaguru. Ubu se twarenganya umutoza ko ari byo yamwigishije akabazo rero, cyangwa abakinnyi batazi agaciro k'ikipe y'igihugu baza gufatiramo umuhezo kabisa. Yakomeje agira ati birambabaje kuba mvuze ibi bintu bikomeye cyane kuri uyu mukinnyi, kuko ikipe y'igihugu atari kuza gufatiramo umuhezo, kuko nyuma y'aha haba hari miliyoni zitegereje intsinzi, bagomba kubyumva rero cyane kabisa. Ubu rero ni Desire Mbonabucya, cyangwa se gukora subscribe, share, like na comment, murana n'agaciro asaba.